Terima kasih.
Nggih sugeng dalu Mas Jono. Nggih dulu jeng dalu ning kita Rempong. Dalah sak Pancarawang wonten gangsal cacahipun nggih. Nggih Mas. Untuk yang satunya lagi melaksanakan tugas. Lagi umroh ning Menoke kali Jregane. Nggih lho. Matur sembah nuwun dimantu masyarakat Bangsa Wetan, Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dene punapa dalu niki tinimbalan malih ning alhamdulillah. Nggih Mas. Kalau winginane tinimbalan panjenengan Bapak Wongso. Bapak Wongso. Negara. Sakniki acara sedekah desa. Matur nuwun. Nggih, monggo langsung kemawon ning dipunaturi panjenengan Bapak Panitia. Nggih Bapak Panitia monggo. Utawi spesial panjenengan Bapak Yono. Bapak Yono. Pak Yono pripun? Manuke sampun saged manggut napa dereng, Mas? Monggo. Mosok lek ambek aku kok gak iso manggung ae iki piye? Pasti iso. Monggo panjenengan Bapak Yono bos buah ning niku. Nggih, Mas. Juragan buah. Juragan buah. Untuk yang lain juga boleh. Dipersilahkan. Dipersilakan. Oh, kali ini Pak Yono tidak sendiri. Bersama Ibu. Pripun? Oke, boten tinggalan panjenengan Bapak Kepala Desa. Oh, ganti Mas. Pripun? Manuke ganti. Ganti napa ning? Nyidam jembleng. Nggih, sesarengan panjenengan Bapak Kepala Desa. Bapak Kades. Ini cek dalu Bapak. Nggih, monggo. Nyidam jembleng. Niki sampun. Sampun. Kula lek Pak Yono niki kula sikap kok, Mas. Langsung cak-cek. Pripun niki digilir napa Pak Yono langsung? Oke. Wis lah gandeng ambek aku Pak Yono kene maju masalah luar biasa. Bu Yono. Bu, mboten mriki. Mboten kula ngambil sekedap nggih riyen. Setahun pisan aku nyelang iki masalah. Monggo to Lemong. Odra. Budi Wijaya. Apa ya temen kowe bodolan. Ayo bener. Sawah kowe sing bakul kacang. Piye. Mati wae jajane wenak tenan. Super, akeh wong ojo ngiler. Yo. Jaga-jaga ora meriang Mas. Pak Lurah maju. Mau jemblek Pak. Monggo Pak. Terima Pikiran, so papa pisok
Cicipi jemlemu angen-angen wis saka imbuhan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing menen telu bulan aku iki yo nyidam jemlemu seumpama tutu lara ampurku wangi botol putih aku ngecap jemblem putih jemblem sing kuwi ngendi masuk kosong ra ngerti apa jare kurang ngerti jemblem sing pake mbol kuwi terima kasih saudara-saudara terima kasih Bu Yono terima kasih penasaran apa ya temen kowe kepolan jaga kowe sing bakul jajan mati wae jajane yo enak tenan
masa ra ngerti aja kurang aja bingungi Ceplem sing tak kembal kuwi matur nuwun sampun sampun yakin ping 1 tok. Didi Edang cek padha krasa Oke baik sembah nuwun. Deal, ya? Nggih. Sampun deal cekel mawon Deal. Pak. Mas Gini. ternyata jembleme Budi Wijaya luaris lho. Mahul pol pokoknya wis. Menul pokoke. Nggih niki pripun Mas? Monggo dibenaturi. Mungkin ada yang lain Bapak panitia yang lain monggo. Kagem Mumi Genti di sebelah pojokan sana ning Matur Mas Nuwun. ini gadis-gadis cantiknya mau naik ini Mas. Monggo. Request warung tenda. Tendo. Kalayu aku niki. Kasih sepot dong Mas. Ya, terus. Loh. Ayo nih. Pripun Mbak? Sudah siap apa belum? Nah, lak ngono. Nggih warung tenda. Ayo trio. Monggo Mbak. Nggih. DHC audio. Ketuke. Ayo nih masalah aduh. Ketuke Wasim. Luar biasa. Warung tenda. Nggih. Sing lanang ngalah mbak sing wedok dhisik yo. Terima kasih Ibu. Odra. Budi Wijaya kok iki Aduh. Kopi susu anget-anget, udang goreng panas pisang. Yo disediakeun yo ning meja yo geseran.
siap di belakang siap di kuning. Kita perkenalkan dulu Sindene Budi Wijaya nggih. Oke. Bobo. Sindene Budi Wijaya ayo nggih. Sek Mas gak terima aku. Ibu yang baju kuning jare opa. Ayo ta boten. Ayo kan. 1 2 3 tepuk tangan yo. Ada siapa Mas? Ada si belajar di sana leho. Ayo ho. Ayo mau disco. Saleho. Saleho. Ada siapa lagi Mas? Yantika. Yantika ya. Ada siapa lagi? Neng Putri. Neng Putri. Ayo Pri. Ayo Pri. Pri, bokongmu Pri. Saya si Putri Senten Bandung. Datang kemari menurut panggilan tanda. Ayo si Mungil Mas. Si Mungil ya. habis lihat siut. Mas Arif ki sentimen iki, pokoknya cek munyer delekno iki. Ayo. Ada siapa lagi Mas? Neng penggeraknya campur sari neng. Oh sudah waktunya ya. Ya. Yo kilo penuh. Pemirsa, wayang kulon. Kasih tepuk tangan ya. Yang kompak ya, yang belakang juga. 1 2 3 yo. Ayo Mas. Sekarang ini jempolnya Mas. Kok cuk ngono Mas? Sudah. Lanjutkan tugas kita Mas. Yuk. Terima kasih. Sesuatu dengan Oke, sih. uang tedo. Langge. Gini niki masih niki requestin apa? Gulu Pedot apa gerigis? Di depan ada gerigis Mas. Ada gerigis. Gulu pedot dulu. Barangkali nembang sendiri. Wakil. Oh wakil mama. Oke, monggo. Yuk, denawang. Gulu. Terima kasih Mbak ya. Ya Allah, terima kasih. Sembah nuwun. Budi Wijaya. Ada Big Supri.
Gedung dosa curut pedot Bau orang bertemu dosa pedot Roti sawi lagi orang berkokok Adik kaya longgang koriko Raja saja roti berateli Dosi percaya badalan dosa iki Barang-barang THC Tua-tua piaran pasir Asik Bakal kelia doni Kemiri tekan koyak Hari di parada di pintu saja sampai bisa turun Sampai terulih sendiri Bakar kita persawi sampai terulih sendiri Kita sopo sacuru di pecodot Di bawah orang bertemu di sore bedot Kadang saya nanti orang berkokok Hati kaya bukan koriko Jajan-jajan cara di bereteli Kasih percaya kedelan jodoh iki Kasih percaya kedelan jodoh iki Timbang orang nanggur koloni son Satu tebang gulu bedot Sabun dibuat bidang kali Om Sono, Gih, masih ada waktu Aman aman nggih? Aman Aman sentosa. Nggih, menawi Mbak-mbak di samping niki. Pak Wongso, selamat malam. Selamat malam. Pak Wongso nggih menawi minggat dan sasana. Hai Mas Sadewa, selamat malam. Pripun niki? Enten Rehana kali napa? Sabar. Napa Ya, napa nih? niki Om Jono? Gih, ada Rehana Rehana sama Sabar. Sabar Nggih. Pak Wongso? Pripun oh, dereng siap. Nggih, tasik Dereng siap, menghitung-hitung. Gih, Nggih, tasik menghitung-hitung. Gini, terima kasih THC Audio. Kalau ini kerja bareng yang di sebelah depan Napa niku? Audio duluri Dewi. Oh, nggih. Terima kasih kerja bareng dengan THC Audio. Nggih, mboten For- sepe. Fortuna Lighting Nggih, idola ya rek Jombang. Jombang. Yuk, monggo, dile Bung.
Z, Z, sabar, sabar, nggih. Pasti dilayani. Riana. Mas, sebentar. Oh nggih, langsung Rehana Rien terus Tari Kotang. Sanjange ngoten. Nggih, siap. Nggih. Rehana lari ko utang menang kulit yo kuning langsa ali sengkat lari ko menang kadang Aku
Nggih Mas pripun? Nggih. Masih ada waktu? Masih ada waktu. Nggih niki enten gerigis. Tinggal 2 lagu neng. Oh, tinggal 2 lagu. Gerigis sama Nggih, enten Rehana kali Sabar. Lola Rehana sudah tadi. Loh, yo gerigis. Ya Allah Gusti. Nggih. Loh, enten tali kotang juga niki sing pundi? Kula bingung diawe rono diawe. Ayo tali kotang dulu. Oh, nggih tali Barangkali kotang dulu. Yang duet dipersilakan naik. Yang request sinten lho? Monggo, nah niki barange. Piantun Tumpak tung. Oke, monggo. Nggih. Nah. Wong gadeng requestnya tali kotang. Aduh bengok dicelak. Gini, nanti Nggih, yang Mas. terakhir gerigis ya. Oh, nggih Setelah siap. gerigis pakai terakhir, perform terakhir pakai pinagi wonten acara budaya Sekarsari. Nggih bedayan Sekarsari. Monggo. Dengan kembali Budi Wijaya Lawas. Ada BHD Audio Delewung Campur Sari Mas. Fortuna Lighting Pak Sarmin Merco Mojo Lali lo Mas. Yang bisa tukok Ditukoke apa Mas? wujud tali sabutan saiki lakon ilang saskirane Aku ojo diundang kok Mas. menyanyi tanpa pamit rana kari opo Terima kasih. aku iki najan rekane mewu kuwi wujud atin aku cari kowe melu aku lako melayu opo kurang larang pungkasane kowe ilang ing endi aku goleki kali kutang.
budi tersimpan terkane mati dari bulan saksi Kristus dan suci dari bulan saksi Kristus dan suci. Terima kasih. Lagu terakhir. Waktunya sudah menjelang habis. Gini. Loh. Nggih. Nggih tinggal satu nih, Grigis kita selesaikan dulu. Nggih. Grigis yang belum nanti di acara budayan. Niki lho nanti diumumno. Pripun? Masih sabu bangsa dimanapun hadir, awas lek meneh gak hadir tak denda lo ya. Oke. Nggih, monggo Mbak Tita. Mungkin ya kamu Lagunya derenge Grigis. durasi waktu seperti biasa kita bagi acara padat banget ben boten kedalon lawake mangke nggih. Nggih monggo tebak terakhir. Yuk. Grigis. Ini apa Pri? Budi Wijaya. Terima kasih ya Bang. Iya. Besok dari bareng Budi Wijaya ya. Ada Fortuna Nesting THC Audio. Ayo Ayah Sandi, goyang dong. Asal.